Anyang aki din! Lakay, agrobot akon. Ay nabo, kasta ti kawas mo amapan makimisa. Kat bagay ko kanong matikas to yung kawas ko, kunan din na nabilin. Ipalagip ko lang ha, simbaan ti papanam sa ana fashion show. Mangrugi ka man ngaminan si ka, George. Tay kumamot disente akitaan ti isuot mo ah. Kat disente mo takitaan to'y kawas ko. Noawan tinasayat nga ibagam, aguli magkalatan. Kasta ti disente, at abot-abot na. Anyan tulangan ti panunutan nang ti makakita ken ka ijay. Ay, nagadulakit din nga ibagbagam. O sige, agrobot akon. Ay nawaw, ada pa'y nakasupot nga imot mo. Idonar ko manan ijay simbaan amumat. Di Domingo nga dati idondonar ko apag sa sangwan may ijay. Dakkel pa iti tights ko. Nay kita ma, amang ano agpasikat ka man ni jay. Ay, hindi da ka manlangan. Sigurado nga urayan na ko ni Nana Belen ijay waiting shed. Ay na, pasensya ka Nana Belen. Naladawak manan iti oras sa nagsaritaan ta. Ay, okay lang. Amok ang tinaktak na kamanan nila kay Mau. Gusto kayo, Nana. Kasdi nga paiso nila kay ko. Tunggal ada makita na, nagadungay bagbaga na. Dilawan na amin nga aramidag. Ay, tinapatag. Di na ipilit nga isuot mo ti kawas, akayat na nga isuot Mau. Ay, anya nga iti donar mo ang merienda ita. Puto, Nana. Sika ngay. Suman. Datalang samat ti Domingo mangidundunar iti merienda, Nana. Datapay ti kadakkelan iti tights. Datalaag mo iti consistent. Agraman tights, saan akas iti daduma dita. Naku nampay, Nana. Makimisa ka kadi ita, tatang. Uy, anak ko. Sa anak-anak imisa, hindi napalabas sa Domingo. Iswa mapanak ita. Agawaan nyo nga ron ti agdigos, tatang. Agpulusak laangay. Nagdigos mo, di kalman. Ay nawaw, agdigos kayo manan atap no fresh kayo nga agdengag iti sao ti apo. Mauray nak nga raw. Wen, di kay madanagan. Urayan kayo. Nasapa pa'y matkit di Nawaya pa'y ti oras. Nana, kita no asino ti sumungan. Ay nawaw, anya manan ti arabe dan dagita nga agama dito'y simbaan. Di un saludsoden no anya, Nana. Nakita da siguro manan nga ado ti makani sungay mayda. Kaya't damanan ti makalibray. Iso nga ti paglaingan da, Nana. Namnaminsan lang ang nakitak anang idonarda iti merienda. Saan lang aday ta? Barya laang itid tights. Saan pa'y consistent? Dagitaman di tattao nga umay dalaang dito'y simbaan tapno makalibre da iti makan. Ay pudno launay. Tilaang pakairanudan dati amuda. Ay, naku nampay, Nana. Agpadada nga agama. Datan samat ti pagsarsaritaan da na bilen kan maritina, tatang. Apay mo, tanay bagam ti kasta anak ko. Di yung madlaw aya, tatang. Kasla adamat pagsarsaritaan da. Sigurado ada ti tapik da kita. Kita akat kumita da sa daag katawa. Huwag nagpaisaw. Saan laang nga ita nga inaramid da ti kasta, tatang. Ang di talat na ikaskaso ida, anak ko. Uwan ngam madilat tamat itirik na ti kasta nga aramiden da, tatang. Imay ta dito simbaan, tapno agdengeg iti sao ti apo. Dahil ta kumati panunutam, anak ko. Talagamot nga awan ti babain mo, anya, mayta. Ha? Amo ka? Iso nga umay kayo dito simbaan, takayat yu ti makalibre. Saan amakan no material abanag ti gagarami dito'y tina? Kaya't may matiagdengag iti sao ti Diyos. Olbod? Nakitak tupay tinted mo at tights itay? Agraman tights mi, mare? Bambantayam? Nakita ka 20 pesos lang tinted mo, anya.
Gaputay sulang ti kabailak, mare. Sakbay nga umay kayo makimisa, siguraduan nyo nga adda ti pang tights yo. Ipadlaw yumot nga agbibisin kayo nga gama. Di kay madanagan, mare. Saan kami amangan iti insang patyo amakan? Saan matkit di aday tatigagaramay ka ni tatang? Ay, agin-agin ka payla ang matdita. Mano abulanan nga obserbaran ka mare anya. Isu lang isu. Awan mo't ti kunam amang idonar ka when numangtid ka iti dakkel at tights. Nagpatingga ka laang mo't iti 20 pesos. Ha? Nakababa inti kasta mare. Agawid tan tatang. Ay nawaw, ada kanupay pang malam anak ko. Di tan urayan, tatang. Di ka maawatan, anak. Ipalawag kunto kada kayo ijamalay. Anyat na pasama kaya. Mano abulanan nga ganano sak tatang. Makapasangit ngam anyangay nga ron. Marigrigat tayo mat ngamin piman. Ay unay kan, anak ko. Ada ka di manan imbagada adakas kan ka? Nakita ka si murot ni Tina, hindi mismo ka. Anyat imbagana kan ka aya. Basta agawid tayon tatang. Siya kung timabain itikas dyan ngayon sa usawang na. Anya ti imbagam ka ni Mayta itay ayatina. Nakitak anagawid na adagaws. Imbagak lang matipod no nana. Ay nawaw, indiritso manin kenkwana. Wala, kata nakitak mo ta 20 pesos lang ang ti tights na itay nana. Ay wan, nakitak mo't day jay. Makitam day tanana. Sagpaminsan lang aro din amang iti tights, 20 pesos pay laang mo. Wen nga ruda, makipangpanganda pa iti makan nga idundon arta. No siyak di kasta, ay, jakla agad makimismisa. Oras siyak mo't anana. Nakababain nga ta. Kasanaw, kat saan ba't ngamin ang makarik na dagita at tao? Anyat insawsawag mo kadamari Mayta, hindi napalabas sa Domingo aya, bakit? Oh, awan mo. Di ka man nagululbod dita? Ang paiso ti ibagbagak lakay. Apay man na yan. Di ka man agin didyam mo. Sika tiga puna no apay ana upay da. Agraman tights ngit itid da. Mapan mo kanupiman uy-uyawan. Ay, dayjay ka di. Kasanumat ngamin. Sagpaminsan lang aro din amang tada iti tights, 20 pesos pay laang mat. No isumat piman ti kabaalanda, awanan bibiyang mo iti dayta. Amumat ti adda ka sa saad da tata perfecto kan Mayta. Amumat ti rikrik na anjalakay. Ay, basta siya. Inbagak lang ti pudno lakay. Awan ti pagbabawyak. Makimismisa kang agpaiso. Ngamdagas mo ti aramid mo. Kasta ka di ti isursurda kada kayo iti simbaan. Pasakitan nyo na iti pobre nga awan may donar na, wano may tad na at tights. Kasta ka di ti ibagbagada kada kayo, ha, Tina? Ay, marurutak unay na nabilin. Anya ti pakarurudam. At dati nagpulong kanila kay ko. Ay nawaw, anya ti impulong da. Napasakitan ka no da Mayta iti insawang ko. Sinirmunan nakit din nila kay ko iti kalman. Na, asino nga itinangidanon kenkwana? Jak masigurado, no ni Mayta, when no dagiti kaaruba tayo anakangeg iti nagsaritaan mi CR. Ay una yan nila kay Mau. Kasla di magpampanunot. Ay, siya paikit din tinapabainan ni Tikas Jay pa nagsasauna. Kasaritak taw nila kay Mau no maranaak. Saan nga min ang makimisbisa, isungawan ti ammo na. Di na ammaw ti mapaspasama. Amam si ka George. Saan ang nasaya at asirsir mo nam ni bakit Mau? May sa kayo mat na nabilin. Na, Isungawan manaknakam ni bakat ko, ta im-impluensyaan nyo mat ngamain. apay nga asyak ti pabasulam. Di ka agsawa kasta, ta di ka mat makimismisa. Saan asika ti makakitkita iti pudno ang mapaspasamak? Wen, saanak ang makimismisa, ngam saan ko nga ugali ti aguyaw. Na kayo nga'y, uri adda kayo iti simbaan, agaramid kayo na tayo ti pakasaktan ti padayo at tao. Pudno mo timbaga ni bakit mo iti dayjay amay ta. Nakita ka mismo, 20 pesos laang ti tights na idi napalabas a Domingaw.
Mamin ano lang nga mangtad iti tights iti makabulan. Sagpaminsan lang. Uray di Domingo ang makimismisa ka. Uray dakkel pa iti itod mo at tights. No saan mo ta makita iti aramid mo. Awan lat amo ko, nana. Awan nagdumaan nyo iti asawa. Marurudak iti dadyan nanabilin. Apay. Ano ti dakos nga naramid ni Nana Belen ken kaaya. Diyak kaya ti rumrumor iti ngiwat dadya abakit. Ti tights gayam damay ta ti bambantayan nyo no kasta amapan kayo iti simpaan. Ah? Ay, saan ah? Diyak amo no apay nga isyu kada kayo ti 20 pesos at tights da. Awan lat ibagayo no di 20 pesos at tights da. At least, da kami ka ni Nana Belen, dakila ka na yun ti tights me. Kasta ka di ti bilin ti Diyos. Uyawam ti pada matao. Nilakay mo. Saan ko maabig deal ti tights kan donasyon? Tas saan tayo ngagpapada iti kasasaad? Adda marigrigat, adda baknang. Pagyamanan tayo laangan, ano kabaalan tayo ti mangi donar, wano mangtad iti dakila tights. Saan ka ta masapol nga uyawon tayo dagiti awanan? Laglagi pa. Awan serbit pan nakimisam, no saan mo't amakita iti aramid mo. Domingo manan, Mayta. Makapasadot mo ti makimisa, tatang. Sigurado amapan manan dagiti baknang akalugaran tayo. Tsak kaya ti makangagmanan. Kasalungarudan na ita. Saan mo ta mabalay na di ta makimisa, anak ko? Ti simbahan nga ta iti asidag tayo, tatang. Amangan numabalin tayo dita. Diyak mo't kabisado dita. Ipadas tayo, Amangan numayat dita. Sa bali da asekta, anak ko. Okay lang, tatang. Tinapatagkat sanda na uyaw. Mapantang araw. Wen, tatang. Ipadas ta. Sapay la kumaa, ta santa ang makatumpong iti tao akas kadanana bilen kan Maritina. Saan batan ngay may dagiti agama? Wan nga rod, Nana. Kasaritak ko maida. Panagrek kat nadagsan ti basol ta kadakwada. Ay, huray siyak, Nana. Sa bali ti riknak, idijak nakita ida. Panagriknak ka, basol ko no apay adida imay. Uray siyak nga raw. Naistoryak matlaang nga main kadagiti kakabagyak kan gagayim ko. Ti may papan iti 20 pesos sa tights da. Kaslam ba konsensya akmait. Ay, kasano pa yun dayta, Nana Belen? Basol ta matlaang. No apay amakun konsensya ta ita. Managbasol nga mintingiwat ta. Kumkumpurme ti lawlawatan na. Nalpas matlaangan ti misa, tatang. Awan pa nagbabawik adito'y tinakimisaan ta. Nasingpat dagiti tattao. Huwag nga ron, anak ko. Manag-isem dapay. Adayaw amay mayat dito ingam tisigod apakimismisaan ta. Inton sumaro no, dito'y manan ti pakimisaan ta, tatang. Huwag anak ko. As-asidag, ken awan pa'y mangibalikas itag kakasakit asao kadata. Pudno, tatang. Mala, agawid tayo nga rudan. Ado pa'y ti trabaho nga agur-uray ija balay. Anya ti aramidan niya dito'y balay, Nana Belen, kan Maritina. Kaya't ka kumama kasarita, Mayta. Ay nawaw, awan ti amo kabasol ko. Awan ti basol yaw. Da kami tinagbasol kada kayaw. Ay nawaw. Amok anasaktan ka kadagiti na isawang me. Iswa saan kayo anak kimisa idi napalabas a Domingo, Mayta. Kaya't mi ti personal nga agkid daw iti pamakawan yung agama. Kinapudno na. Sabalin ti pakimismisan mi ita. Kasta. Wan, di ta nga tulaan. Nasingpat ti tattao dita. Managisem da pay. Iso akay kayat min ka ni tatang. No kasta. Sabali gaya man ti papapananyaw. Wan, nana. Mayta, ada ka di pa'y namnama mapakawanda kami. Napakawan kayo na. Di min kaya ti agsubli iti dayja simbaan. Sapay la kuma. Tadiyo ar-aramiden iti sabali at tao ti inaramid yo kada kami ka ni tatang.
Wan, pudno amarigrigat kami. Baryalaan kada kayo ti tights akabailan mi nga ited. Ngam diyo kumamot pagbalinan arason. Tapno irurumanda kami. Ay, nawaw! Saan kuma at estado ti panagbiag ti pangibasaran tayo iti respeto nga ited tayo iti maysa a tao. Pobreman wenno baknang karbangan damet ti may respeto. Saan arason ti napobre tapno iruruman mo ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak na inkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nawaw. Anya day tararamida, Mary, anak ko. Dalusak ti bodega nang. Apay nga raw, ngayon war mo dagiti na ikarto na papapailkan badbadaw. Ibasurak dagitan nanang. Ibasura tayon, tapno mausar tayo ti bodega. Anya? Ah, apay ayan nanang. Iti anya makagapaw nga ibasuram. Daanan dagita nanang. Saanan ang mausar? Nagbuot to pa yung tidaduma. Ay sana mabalay nga ibasuram. Wano po uram dagita. Jak ito law, Mary. Ay nawaw. Amumay, tamano atawunan nga iduldulin ko dagita. Amumay na patug dagita kanyak. Mapamuki din puuran. Ay, sublim dagita akartaon. Ang nanang, awanan sirbi dagitoy. Di ko na ba? Agam no siya, napatag dagita. Isu nga sublim dagita, Mary. Isublim no kurak, isublim. Uy, Mary, ada ka man. Maki-stand bayak man kan kamari. Ay, kunak man no dalusam ti bodega yo, Mary. Kumaang, ngamsaan ko nga intuloy, Mari. Apay mo, Mary? Madini nanang amay basura dagiti koleksyon na, Mari. Ay, gamit yung sapay mo, edi elementary yata yung tidaduma, Mary. Aywan, Mari. Papel, sapatos, bado, ken bagmi, idi ubing kami pailaang tilinaon day dya a bodega. Ay, kasta siguro at talaga dagiti babakit, Mare. Mahilig da amang iduldulin iti gamit. Kasta mo laang dinanang ko, ha. Oray na perde a sapatos, idulin na lata. Dahita siguro, tay kun kunada a sentimental value, Mare. Wen ay na, nakarugrugi takitaan. Awan mo ten sirbi dagi jay, ngam ukupan nakitin. Imbis mausar ti bodega, saanan tanap-nap nung iti basura. Ay, una yun aya. Umay ka nun ni Manong Jonas inton bigat, nanang. Anya ti umay na ibaga. Diyak mo, nanang. Kailiw na kayo siguro, Ay, nawaw. Ay, kailiw na. Wano, adalaang ti masapul na. Ay, nawaw. Negatibo man nga minan adagos ti adda dita panunot yun, nanang. Kabisadaw ti ugali day jaya kapsat mau. Imbis maragsakan kayo, kumataumay ni Manong Jonas dito'y balay. Kasanaw, no maikot apaan nagtumanain. Awan mat siguro ti makagapo tapno aramidan na ti kasta, nana. Ay, di mo man kanunungan ti aramid jaya kapsat mau si Kamereng. Nalipatam ka day, ti naramid na iti na minsan nagawid dito'y balay. Kasta unay ti ungot na kanya. Isu nga ibagam, tauray saanin nga umay, no umay na tumula ang ungkan. At dagsapsapol iti balay nga abangan na, Mary ading kaw. Dayta ka diti umay mo ibaga, Manong. Uy, nalagip ko nga da bodega tayo. Mabalin mo adalusan tayo dyan. Tayo supay ipaabang yaw kaninana.
Ado mo tinay karton papel, bado, kas kada kumkumpormi di tamano. Apay nga minadiyo po oran. No saan matla maus-usar, ibasura yung kitdi, tapno saan napasalsali. Ninanang man ti kasarita mano. Jakla kayat ti agsasao. May samat nga min ninanang. Uray na perdi agamit, kaya't nang iduldulin. Adda sentimental value dagijay agamit ken kwa na manong. Isu siguro nga aging gaita ket di na kayat apuuran wenno ibasura tayo. Unangam sayang mati oportunidad. Imbes sa pagkwartaan tayo na ita bodega. Ay ket kasaritam ani nanang. Bareng itulok na ti bodega manong. Imbagam ka di ka ni nanang nga irwar mo dagita a karton manong. Amuna ka di? Di mo latan ibagbaga. Ay nawaw. Ang mga nuday tantupay ti pakaupayan na. Anya mo tanda kita koleksyon ni nanang. Agraman na perdi a sapatos kas kada agbubuot alupot. Kaya't nang iduldulin. Gagangay siguro iti bumakit manong. Sana mo tamabalay na tilang kayat ni nanang ti matungtungpal. Sayang mat ni maurnong ako maakwarta no may paabang ti bodega. Kita amkit day, no adda umanayan dagita a karton iti kusina, ta iyakar mo langan ijay. Awan ti may pakitak no bilang man ta saludsudan ni nanang. Siyak ti makaammo ang makisarita ka ni nanang ading ko. Kita di mo manan ungungtan. Ipalawag mo ana sayat ken kuana tapno maawatan na manong. Ay nawaw, dinalo sang bagayam ti bodega, Jonas, anak ko. Wala ta may paabang nanang. Sayang mag. Ayan nga, dagiti koleksyon ko. Aday ti kusina ti daduma. Ti daduma impuor ko. Anya? Impo or mau kunam? Wala nang. Iso pa ya may warwara dita no sana mapuuran. Amo yumay, tanapatag dagijay kanyak. Apay pinuuran yaw. Di kay makaaw-awat mo't nanang. Awan nga rod pa kay dulinan na. Masapo lang madalusan ti bodega, ta iso pa ti maurnong nga abang. Iso pa ya gastusin niyaw. Ay nawaw. Ay, saan? Ha? Saan na mabalay? Isubliyaw ti koleksyon raw. Inong tamsamot ni nanang itay awanak manong. Talaga nga inong tak. Ay nawaw, imbagak mo't adi mo ungungtan. Apay, ag dram-drama man ang radya bakag. San mo't nga rod ama kasarita na sayaat. Amangan kunak no gimura. Anya ko mati gumuraan na, kat puno mati imbaga. Diyak mo manong. Si kaman ti makisarita ken kuana. Di na mo't sungbatan no kasta nga da ibaga. Bay-bay am ni nanang. Agin man ang radya. Maray, nakitak mo't at dinalusan ni Manong mau ti bodega yaw. Pinuuran na paikit di tidaduma koleksyon ni nanang Ay nawaw, apay mo't piman. Kastamat ni manong. Noan niya tinapanunot na, isumat ti aramidan na. Ala, naimbag ano sana sa pulin jay bakit? Sapsapulan na nga rod mare. Isupaikit din tinakaupayan na. Di matan sumungbat no kasta kasarsarita. Ala, ni Manong mo nga may namaminsan mare. Sa bali mo ti ugali na. Day nga rod mare. Di na mo't pinanunot ti marik na ni nanang no aramidan na ti kasjay. Sa apay no agsasauday jay kakas lang makaungot akanayon mare. Ay talaga mare. Hot-tempered day jay ama ko na. Ada ako nanang. Ada inyawid ko alugaw para kada kayo. Nanang? Nanang? Ay nawa. Di matan sumumbat. Sinong tisap sa pulang, Mary? Ni nanang. Sa dino ti ayan na. Kita may tisilid Diyak mo't nakita arimwar. Ay nawaw. Di mo nakita arimwar manong? Uy, amangan ko nakno na iturog naman ang dita. Awan nga ro dita silid na. Kasano nga awan kat diyak mo't nakita arimwar. Ay nawaw. Amangan mo't no gimura ni nanang iti naramid mo. Anya ko mangay ti gumurahan na kat pagsayaatan mo tinaramid ko. Kasano no gimura kat nagtalawan. Amom nga rod no sa dino ti pang sapsapulan tayo. Si kantumat manong. Napan mo pinuuran ti daduma koneksyon na. Amangan no limabas ni nanang iti paraangan niyo, Mari Elang. Ala, awan mo't mare. Diyak mo nakit kita. Apay, awan iti balayo?
Awan nga rod, Mare. Rimwar asana nagpakpakada. Ay, sos, daytan, mare. Amangan no na upay mo tin iti inaramid ni manong mo. Day tamat laang ti atap ko, Mare. Bakit nga minan ni nanang yo? Iso a sensitibo mo tin. Di min amo no sa dino ti pangsapsapulan bigan kwa na, Mare. Ala, mare, padasan yo ati agsaludsod iti daduma akalugaran tayo. Amangan no adda iti uray may sa kadakwada nakakita kan ni nanang yo. Sige, tatumulong ak tumot lang, mare. Agsaludsudak mo't kadagiti gagayim ko. I-text ko, no adda mo ti maalak nga impormasyon kadakwada. Anya ti masapul mo, Mary, nakaw. Amangan ko nak no nakita yun ni nanang, tata. Amangan no limabas iti paraangan niyo. Saan, Mike? Sa dino tinapanan na ay, ha? Atapan mi ang nagtalaw ti inami, tata. Ay, nawaw. Itanda aga pa o nga agtalaw. Amangan no naupay iti panagsasao ni Manong Jonas kenkwana. Inuuran pa'y ngamin ni Manong ti iduldulin na agamit mi iti bodega. Anya? Apay nga may napinuoran na. Tapno saan ka no amay wara-wara, tata. Ay, iso matlagay, ama. Amangan no na upayon ti inayaw kat nagtalaw nga agpaisaw. Rabiin, ngam awan mo't nga agawid ni nanang. Basol mo daytoy, Manong. Diyak mat impagarop ang maupay ni nanang ading kaw. Intun sumaruno ngamin, di mo unay ti agungat ka ni nanang. Nang runa numay papan kadagiti koleksyon na. Tauray abubot dagita, napataglatakin kwa na. Day, tatibindot ka. Ita, agparikot talang aron. Tadita mo't ammo no sa dino ti pangsapulan ta kaninanang. Anya nga tanumapan ka ag-report ti barangay hall. I-report mo ang missing ni nanang. Awan pa yung 24 hours. Hala, sa pala ko ta malawlawag ang ti panulot ni nanang kat agawi din. Talagang awan nakit kita yaw, tatabelaw. Ay, inuada man nakita. Imbagak ko man ay ti kabsat mo. May sangal dawan tinapalabas sipod nagtalaw. Ay, ikararag taylatan. Nga adday tinasaya at akasasaad ti inayaw. Una tata. Inong tamsamot ka nung amin, iswa nagtalaw. Una tata. Aklunag ang nakaungatak kininanang. Kasano? Uray na perde kan agbubuot kat iduldulin na pailang. Imbagamlat ako may tinasaya at anak kaong. No inong tam, sigurado anasaktan tirik nana. Anya ngay ngarod kat nalpasan tata. Uri agbabawi ak, napasaktanan tirik na ni nanang. Abumon, tiaramida miti sumarunaw. Talaga akasta, nagiti nataangan. Sensitibo dan. Nakitam ti bunga ti inaramid mo, Manong. Awanan, di tayo mabiru ka ni nanang. Sa pala kumaa, ta adda kumari na anapanan na. No awan nga si kantumat ngamin. Agpatangkan ka. Inbagak mo tadi mo ungungtan ni nanang. Wen, aklo na kabasol ko. Saan tayo mo to na may subli kinalpasan? Kita ama, tama nga no po uram ta nabatbati ang koleksyon ni nanang. Saanan? Ore, agbuot dita. Dita yun pakibiyangan, tapno awan may bagbaga ni nanang. Saan siguro adi makkel ti isyo no impalawag mo anasaya at ti amin ka ni nanang. Saanan na maulit na jay? Awanon, saan tayon nga amo no sa dino tinapanan na? Ay kat sapulan tayo ah. Awan mo't sa bali apapanan na. Sigurado nga dalang dito ni nanang. Wano amangan no aday ti balay dagiti kukumari na. Agrubot ka nga rodan, tayo tasapulan ni nanang, Manong. Nakaumay kayo magtatabilaw. Anda ka no nakakita ka ni nanang yaw. Iti ayan ti kumari na di takabangi ibang barangay. Ay, magyamanak Diyos ko. Amuyo ka din o asino ako kumari na, tata? Ay, dahi tate, jak nasalunson. Isurok lang ti balay ti nakaibaga kanyak. Tada kayon ti mapan makisarita kadakwada. Wan man tata, kat agyaman ako na ya. Ena, kasta una yan ti danag mi iti inami. Ito na sumarunaw, di mo kami ungungkan. No, adda kayat mo nga ibagakin ko na.
Ipakaawat mo ang asayaat. Di ka agong ungod. Iti kasta, sana masaktan tirik nana. Uwan tata, aklunak mo ita basol ko. Sumarot nga agbababawi ak. Mala, sumurot ka kanyak ta mapantay ti balay ti kumari na. Uwan tata. Nay, anya ti hararamidin nyo ditoy. Manungal daw as sinapsapol da ka, nanang. Ay nawaw. Dakon kaya ti agawin. Tituyak lang ay. Itiyan niya kumama kagapo kat adamat balay tayo. Amangan no pagpupudutan dakmanan ni Manong Mau. No agawin dak. Iswadi tuyak kaon. Saan, nanang? Siyak ti makisarita kin ni Manong. Ibagak adi na kayo ungungtan. Oh, awan latambukon dita. Pinuoran ng tupay dagiti koleksyon ko. Tagbubuot da ka naon. Dinala mo ngay kan mo titi patag dagiti bambanag na patag kanya. Pasensyaan yun ni Manong, nanang. Aklunan na mata kamalina dayjay. Isu nga agawid tayo, nanang. Sikaman ti makisarita kin ni nanang, Manong. Talaga ka di, di na kayat ti sumurot. Mabutengken ka. Ang mga noong tamto kanumanan. Nasakit pa ilaang tinakam na ta pinuuram ti koleksyon na. Kasano nga rutan da ita? Saan mo ta mabalin adito iti pagnaadan na? Isumad ti kayat na. Saan ba ta mabalin nga iguyod tayo nga agawid? Isupay man na napagsakit ang tinakam na. Ay, nayin ayat ti bumakit. Ingkayaywan, Manong. Basol mo ta pinuuram mat nga min dagiti kagawa na iti bodega. Ay nawaho, nayin ni nanang. Ala, ingkayaywan tapno mayawid tan ni nanang. Nanang, pangasit agawid tayo. Diyak kaya. Awan pagdanagan niyo, saan kayo nga untan? Nagkamali aklaan nga talaga. Kasano nga ron mo dagiti koleksyon ko a pinuuram? Diya kon may subli ti pinuurak. Agam ikarik. Saan ko apuuran tinapat bati, nanang? Isa pangasiyo, agawid tayo. Saan? Diyak kaya ti agawid. Da kayo lang ti agawid no kaya ayaw. Saan kami nga agawid? Aging di kay agawid, nanang. Amaw nga umay naklaang sukunay. Tapno adamanin ong tamid jay balay. Ay, saan, nanang? No agawid kayo, ikarik asaan kayo nga ungtan. Saan lang nga rita? Isublik ti koleksyon nyo iti bodega. Jakon pakibiyangan. Paisaw? Una nang, promise. No agawid kayo, tulungan kayo pa amang dalos iti koleksyon nyo nga agbubuot. Alang araw. Agawid tayo, anak ko. Ay, nawaw! No adda pagsayaatan akayat tayo, ibaga tayo anasayaat. Lawlawaan tayo ti panakaawat tayo, tapno saan ang mapasakitan tirik na dagiti dadakkel tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umunakan lakay, tasikapay laang ti mangilukat iti pwesto. Isupay na dagumatang. Sikangay, di ka mapan. Siyak lang dagla ko ita. Dumagasak pa'y iti ayan dananang kentatang. Itulod ko to'y basit anateng. Sumaruno ak tumot laeng. Di ka manan mapayag Sumarunukan to adagos. Ay nawaw, uwan ko naklang aruden. Jak amo ti dadto ma-presyo ti lako ijay. Kita iti listaan Oo, adto iti susi. Irwar mo dagiti lako ta Dahil talaan. Wen, i-display mo't laengen. Tayo supay no adda ti customer.
Ang mga nasumangpitak tumanan ijay, kat basta inlukat mo laang manon ti pwesto. Sika magayam ti agtuk-tuk-tuk, Dolores anak ko. Wenang, injig ko to'y basit anateng. Pangramanan yung akin ni tatang. Nagapuan dagitoy anatang. Bunga tinateng nga inmulak iti arubayan minanang. Ay, agyawan ak ata lang yag ka anak ko. Awan pa'y ngamin bunga ti mula may kanitatang yaw. Sige, agpakada akmot laangan ananang. Ay nawaw, agkapi-kapay ah. Intun maminsan tulaangan nanang. Nasken ngamin na sumurutak adagos kan nila kay ko ije sentro. Tama nga no di naman ng amuter aramida na ijay. Sige anak ko, agan-anad ka man. Umayak man, Maring Dolores. Anya ti masapol mo, Mari Edna. Bunang kan gabi yun niyo man, Mare. Ano mo, Mari? Ay, mausar mi ije garden, Mare. Daan nga mi inan, ti sigod nga usaran mi. Aladay talaangan at tinabati, Mare. Agpili ka no adati makurso na daam dita. Manuti ka sa pulam, aya. Ay, sagay sa laang, Mare. Ay, daytoy laangan, Mare. Tanalaklak ka. Ay, madim aya, tinapuspos ko, Mare. Daytoy laang mati umanayan ti budget, Mare. Gumatang kamin tumanan da kwarta, may Mare. Sa bagay, mayat mo't laang ti quality, dagita napili, Mare. Naibuson ti punang kan gabyon ala ko talakay. Sikapay laang man ti baon ko amapan mangala iti ayan ti supplier ta. Sapay, adayo ijay, bakit? Ay nawaw, di ka nagreklamo? Nalaklak ang arud ijay. Sa maysa, mabalin pa'y nga agpili ka iti kayat mo. Ti sigo dagat gatangem ati gatangem. Wala, mati nga rodan ti may gatang. Oh, dahito ti listaan ti gatangem wan. Kita am ta kwarta ko nak. 80,000 dayta. Sana basta-basta dayta a kwarta. Uy, Ikargam iti belt bag mo. Tama nga numapukaw. Dayta laang tinamnamaan ta nga igatang ta iti ilako ta. Numapukaw pa dayta ay awanen. anyat aramidem di ti balay. Rabi en Dolores. Madanagan ak nga rod tatang. Ay nawaw, anyat pagdandanaga maya. Saan pa yan nagawin ni Romeo ni Rabien? Sa dino tinapanan na aya. Imbaon ko amapan gumatang iti ilako mi. Ang awan mo tayo. Amangan no narabyan laeng. Sa dino ko matidaduma apapanan na no bilang man. Jakmot nga rod makontak tatang. Amangan no awan laeng ti signal na. Kasano no, adagaya mo tidak kasi napasamak kan ko na di tadalan tatang. Ay naku. Anusam nga orayan anak ko. No awan lata. Agpatulong tayong kadagiti masignan. Kumusta ngay, Mari Dolores? Nagawid ka din nila kay mo? Saan pa'y nga rod, Mare? Sa dinomat nga ta tinagturturungan na. Ay, madanagan na ka rod, Mare. Ang mga no adamot yung tidak kasi napasamak kan ko na di tadalan. Ngam, amo na ka di ti pangalaan na iti ila ko yo. Amo na mo't, Mare. Ada kontak mo iti supplier yo. Dati cellphone number na kanyak, Mare. Isuman ti padasam nga awagan, Mare. Saludsudam no napan nila kay mo ijay. Kasanon ngayon, ibaga na nga awan, Mare. Di i-report you amazing, Mare. Ibagayo kadagiti masagnan asaan asim mangpet itinapanan na kuma. Mare. Anya timbaga ti supplier yo, Mare. Napan nila kay mo ijay. Ala, awan kanumot, Mare. Ay nawaw, day takit din. Sapay ko na, madi mo makontak ti cellphone number nila kay mo. Ay na, ano amok lang mapasamak ti kastoy. Dua kami lata kumananapan nagala itila kumi. Ag-report kayo ni Di Barangay Hall, Mare. Sigurado at tumulong da kapitana amang birok kanila kay mo. Oowan, Mare. Agdiretso ak nga roda ni Di Barangay Hall. Ay, makalawasan ang mapukpukaw da ita arumbyo. Sa pay dakila kwarta ti igem na bakit? 80,000 ka na. Ay awanan, saanan ang makapagtrabaho ti anak ta iti kapapanunot na. Wala raw. Barang agpakita kumamot na dya rumyaw. Tidakas na laang,
Ang mga nuadakit din ang hold up kan kwa na di tadalan. Negatibo pa mo lang ti panunot mo bakit. Di mo ibagbaga na iti anak ka. Sigurado nga ag-overthink mananday jay. Ang mumatan ni Dolores. Ibagbagak laang dagiti posible ang mapasamak la kay. Unangam numangag ni Dolores na ita. Sigurado nakarkaro na madaragan. Nadag na lang. Nay, Romeo, hanya ti aramidom di tao. Sapay nakainom ka. Long time no see na lang. Sa di no tinagap-gapo am aya. Apay anak kainom ka ang nagaway. Ay, di syudad ana na. Kahit ni baka mo nga ay. Anday di balay. Busy na dyan. So, saan na makaumay. Nag-awid ang lang. Kahit ko tag naad dito balayaw na nang. Na, sino nga raw ti tumulong kan di baka mo no kasta? Na-discarte na dyan na nang. Kabalan na nga ramidan ti amin. Ang bagasyonak pa dito iti dungal daw. Tapno makapag-relax ti panunot ko. Mayat dito eh. Awan signal, kanawan kuryente. Natal na ti biyag. Awan ka di ti planom nga agawid si ka, Romeo. Ay nawaw. Apay akasta kayo matanana. Saan kayo samot ang naragsa ka nagawidak diti balay? Amangan ko na numadanagan ni bakit mo. Sapay awan ti signal kan kuryente di tao. Di na ka makontak. Amo na dahi dyan, anang. Man nakaawat mo't ni bakit ko. Kasano, no agparpari ko magaya mo ni Jai. Saan nanang? Sana mapasamak dahi ta. Ti ko nam kanyak ididamo kay duwa nga aldaw laang ti bakasyon mo ang umnay. Dandan di makalawas mo dito yun, nanakaw. Kurang pa nga minti inanak nanang. Baritnak pa lang ti panog ko. Agawid ak tumot kit di. Sakbay ang may bus ti bagasyo, nanang. Naimbaglaangan tayo may ka dito'y balay, Mare. Apay ka di, Mare Edna. Ada good news ko kan ka, Mare. Ibagha mo noon niya day ta, Mare. Nilakay mo. Apay nila kayo ko, Mare. Nakita ni Ipag ko ije lugar da. Nagawid ka no iti balay da. Sino nga ipag mo, Mare? Ni Melissa. Si Mangpat idi kalman. Iso anapanak di ta balay da. Kat nadakamat na nga da ijay nilakay mo. Di na na-text ta mumeten, Mare. Awan ti signal ijay. Anya? Ay, anya lakit di mo't day jay at taon. Pinagdandanagnak iti mano nga aldaw. Nagawid mo't lagayam ijay lugar da. Ayan ni tatang nanang. Napan na impastor tinwang. Apay di tatang mau. At dati napatag nga ibagak nanang. Anya dayta. Saanan ang masapul abirukan tayo ni Romeo? Ay nawaw. Apay asaan? Kat mapukpukaw nga ron ti asawam. Saan tayo nga ambo no sa dino ti ayanda? Kat no si bibiyag pay nga taday jay a tao. Si bibiyag pay ti loko nanang. Anya? Ni pag ni Mari Edna tinang ibaga. Nagawid gayam ni Romeo iti ayan ni nanang na. Ada ka numot gayam ijay nanang. Ayun anya. Kalugaran ni Ipag ni Edna ti asawam. Day tangarod kat nanang. Marurudak na unay iti dayjay a tao. Ti amo na siguro kat jak maamuan. Taawan ti kontak ko iti inana. Agam, apay nga tangad da ijay. Ayan nga'y dagiti impagatang mo nga ilakuyaw. Jak amo no nang ipanan na nanang. Agawid tulaang dayjay a tao makita na. Agpakada ako nanang. Agawid kan. Umana na. Ay nawaw. Apay nga raw akas tatikawis mo Romeo. Abutan may. Okay lang na tananang. Ay, amangan no panunutan dagiti makakita ken ka nga agpalpalama ka dita anak ko. Saan mat siguro? Nanyata mo ngay. Saan mo mo't kontrolado ti amin? Agawid ak lang arudan. Sermonan dak pa lang. Nalala, agrubwat ka nga rudan. Sigurado nga urayan na kan ni baka mo. Mano nga aldaw mumutayin ang nagtamtambay dito'y balay. Nagawid mo't gaya man ni bagat ka. Lalay nagtagdrama.
Tapno panunutin na apod no ano takawanak. Ibagak nga inala na iti hold upper ti kwarta kan cellphone ko. Relax ka lang, bagi. Hindi ka matanagan. Sigurado apat chin na ka ni bagat mo. Lalaingam lang tiyag drama. Tapno kas lagpay-pay suti istoryam. Romeo! Bakit? Ay nawa! Apay nagrungam ka na eh! Natakawan ako bakit? Inala na iti hold upper na iti kwarta ngayon mo agraman cellphone ko. Ito lang na nakawid ka. Taimbatin ak na iti hold upper iti lugar a jakbat ambaw. Di ka man agin sa sangit dita? Puno ti bagbagak bakit? Pagyamanak lang ang sandak a pinatay. Ulbud ka launay mat! Saan bakit? Puno ti bagbagak. Pangasim ko maata mamati ka kanya. Adda nakakita ken ka anagawid ka ijay lugaryo. Taulbudan nakpay laeng mat. Irwar mo kit di ti kwartak. Natakawan na nga ron bakit? Inala na amin. Awan may tid ko repiso ken ka. Dahita ti paglaingam, ti agulbod. Adamot laeng tinakaibaga kanyak. Nakita da ka iti may sa abar ijay syudad. Siguro, nagbar ka pa'y. Nag-happy-happy ka pa'y ijay syudad. Sakbay anagawid ka iti ayan ni nanang mo. Sa ita, drama anak akasta? Ha! Pangaasim man Romeo, sa anak nga ubing. Nagawid mat gaya man ni Romeo, mare. Wan mare, kat agrason pa'y laang tiloko. Agasim ngay, taada ka numot ti pisang-pisang ti badunan anagawid. Idi kwan, agro nga apkit din. Ha, impagarup na siguro adyak ammo ti inararamid na mare. Anyatin baganakin kaya, mare. Agasem na hold up kano di tadalan mare. Isu nga awan ti uray piso ama isubli na kanyak. No awan na yawid na kwarta. Amang ano na'y gastos nan, mare. Adamot na ang nakakita kin kwa na ijay syudad. Saan ka di, mare? Day tamot laang ti atap ko mare. Rason na laang anatakawan. Tapno saan ko abirukin ti kwarta. Mayat pa'y ti uniform na mare. Kasla ka kaasi at talaga. Sayang mo ti kwarta nagrigregatan niyo, mare. Bayadan na amare. Kwartak tinagpuunan mi. Saan lang nga day tamare? Hay, pagtalawak mo't lang iji balay. Nangalaan na mo't ngay iti kasta alaing na. Anya ngayon ti plano mi ti asawa manak ka. Isina kunda iji Romeo tatang. Ay nawaw, agpanunot ka anaimbag, anak. Diyak kaya tikas jengar aramidin na tatang. Nalaing nga agrason day diya tao. Dram-dramaan nakpailaang mait. Amuyo ka di. Agin sa sangit day diya anagawid tatang. Kastagayam, arumbangay kami ti pagnakman na. Talaga tatang. Sukatan na ti 80,000 asinayang na. Amo na mo da kwartak tinagpuunan mi iti negosyo mi tatang. Kasta pailaang mo ti aramidin na. No di kat agraraman day diya tao. Pangasim bakit? Di na ko mapagtalawin. Nailaw anak lang. Sa may sa, nabartek ak. Iso adya ko na mo tinararamid ko. Pumanaw kan. Diyak kaya't ang makita ti panagrup-rupam dito'y balay. Ikan nakiti talungal daw bakit? Isublik ti 80,000 na kwartam. Kasano nga rod? Kasano ang maisublim ti kwarta iti talo nga aldaw? Sige man. Agpanunot akiti pamuspusan bakit? Nailaw anak anang igastos. Sorry. Parikot la ka na yun ng ti ipapaay mo kanyak si ka Romeo. Pumanaw kan dito'y balay. Agsapul ka iti pagtrabahwam. Di ka agpakpakita kanyak aging ga di mo maisubli ti 80,000 aginastos mo. Anya ti naramid mo ay apay pinagtalaw na ka ti asawam, Romeo. Naigastos ko ti kwartana, nanang. Imbaon nak agumatang iti ilako mi. Ngam iti inuman iti syudad tinagturungag. Iti nabartekak. Awanan. Awanan ti malagip ko. Pagring ko, awanan ti kwarta iti belt bag ko. Hay,
Sino nga min tinangibagakin ka nga agbartag ka? Katamumot nga ada ti kwarta nga igamam anak ka. Amok na itananang. Aklo na ka nagbindutak. Kay tanya nga iti ko na ni bakit mo kin ka? Sana ka nung agpagpakita kin ko ano jak may subliti kwarta nanang. Dayta. Gonggo na ma. Deserve mo dayta. Dayta ti bunga ti kalukwam. Agagat ka anak ka. Tapno may sublim ti 80,000 na. Nuda tayaw manulaang ti masusweldo na iti may sangal daw ay. Nariga ti agurnong iti 80,000. Isa mawatak. Nuwa pa'y akas taunay ti ungat ni bakit mukhin ka. Ay, nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, agpanunot kapay anaimbat. Timbangam anasaya at dagiti mabalin nga ibunga na, sakbay nga agdesisyon ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ada nga tatao di tabalay da piya, nanang. Ay, jaklaang sigurado, Hazel anak ka. Nagnaan nyo itay aya. San ka day nga itay ang da piya? Ay, saan anak ko? Dita shortcut tinagnaak. Apay ni Pia. Isublik ti bangbanglo aginatang ko kankwana, nanang. Bagbang lang. Why, jak magustuhan ti angot ti bangbanglaw ala ko na. Kasla na nayunan pa'y iti danom. Ay, nawaw. Lukas na tila ako na. Nasaysaya at no isublim laangay. Ay, una, nanang. Kastamot laang ti planok ka. Sayang ti kwarta, no low quality iti produkto. Uwan nga rod, nanang. San mo't anala ka ti agbirok iti kwarta? Agrubuat akong lakay. I-drop ko to'y order da ijay sentro, ta isupay no adag pick up. Di mo liplipatan ti agitugod iti payong bakit. Amang ano masapa man ang titudo na. Ada dituyin lakay. Aywan gayam. Nag-text ni Hazel kanyak. Umay ka no inton madamdama. Isubli na ti bangbanglo a ginatang na. Ay nawaw. Hindi pa'y napalabas sa lawas ngayon nala na dayjay ah. Isubli na kano. Tadi na kursunada ti angot ti bangbanglo alakok lakay. No isubli na, i-refund ko ma, ti buo abayad na. Wan lakay. Tapno malpasan ti saritaan. Narigat mo't ngamin ang mapalawagan dayjay a babae. Saan ka nga ta amalugi, bakit? Ipadas ko ngay lako iti sa bali. 300 ngamin ti puunak iti may sabang banglukat. O sige, siya kon ti makaam mo, bakit? Agrubot kan, tapno di ka marabyan. Kumusta gay ti lakad mo, Hazel? Ay, awan ni Pia di tabalayda. Nilaang Francis kadda. Kahit insublida ka day ti kwartam. Ay, wala na. In-refund na ti 350 ka. Ay, nasayat mo't. Isupay amay gatang iti sidata ti 350. Wala na, nanang. Inton sumaruno agumatang ka. Piliam tay legit a seller ama ko na. Unang amukmutkit di itan. Tapno di ka matlaang mataktak. Narigat nga tati magisuble iti low quality a produkto. Ay, makabanog matyag bagkat. Di mo impakumboy, ay bakit? Saan lakay? Ay nawaw, sapay nagaduday jay. Masayang matloy pakumboy ko pay laang. Isupay kit di gastos. Isumot lagayam ako naman, nabanog ka ah. Tainan anusam tinang bagbag ka tinagdag say. Aginanak laang lakay. Mayat tumanon da ito inton bigat. Aywan gayam, imay ka din ni Hazel. Uy, insublik mo ti 350 a kwartana. Agyaman aklakay. Kat ayan nga itibang banglo. Inayon kon akarag iti lakom. Madlaw mat kat di tanalo katanan day jay. O sige,
Kita agtulangan inton bigat. Uy, agi na nakapay. Ituloy mo ton tagla ko inton bigat. Ay nawa, dahito iti bangbanglo nga insubli ni Hazel lakay. Wan ba kay? Apay ka day? Awan matan kargana. Ha? Awan na ya. Kita awan matan rumwar. Mga no napulatan laang. Lino katak itayan, kat talagang awanan kargana. Mas dawak ngamin tanalagaan mat. Amangan mo't nimbalis na iti sabali abote ti karga ti bangbanglo alakom. Sakbay nga inyag na dito. Di mo nadlaw nga awan kargana, iti insubli na ken ka? Kastamot ngamin ti bote na. Nadagsan, kan saan na makita iti unag. Isa jakmat nadlaw Tiamok kat ada karga na. Kasaritak tuman day dya Hazel. Imposible ngamin Adon tinayla ko ka bangbanglo. Isuman laang tinagreklamo kasta. Talagamat nga ulbud kasi ka Hazel. Ay nawang, riniplayak mo ti chat mo. Apay nga may kapailangan dito'y balay. Tapno di kan makapagrason. Imbagak metkin ka, asaan ko apinagan ano day ta abang banglo? Awan nga rudan tinay karga. Tilaang matbote ti insublim. Saan ko nabasol day ta? Agpudno ka man kanyak. Imbalas mo ka di iti sabali abote, tinaikarga iti da ito'y abote. Nay, di ka agpabasol akas ta taawan amok di tama ray. No siyak ti ka, agpudno ka. Amok nga agul-ulbod ka kat. Seal da ito nga in-deliver ko kan ka. Saor ka mat, nairifan ti buwa kwartam ngam kastoy ti insublim. Saan mat na may lako? Ay, awan ti amok di ta ako nakmanain. Isublim kit di ti kwartak. Di mo ipakpakat ti kalukom kanya. Puno ka de, tinangig ka o Hazel. Imbalis mo iti sabali abote ti bangbanglaw ni Pia. Ay nawang, saan tatang? Apay nga raw nga agreklamo itay. Nanggag ko ti saritaan nyo itay. Kat isublim ti kwartak kung kunanamot kan ka. Ha? Jakman ammo iti dayjay babae? Saan nga agreklamo dayjay no awan inaramid mo? Ay natatang, anya ti ilablaban na. Kat saan mo't nga rod anabang lutila ko na? Nagsakit iti agong. Sigurado mo lang nga awan basol mo. Awan, nadalos ti konsensya kanya. Kumusta ti saritaan nyo ka ni Hazel? Bakit? Mayatan? Ilibak na tinaramid na lakay. Anya? Agkuray day ta babae. Talaga nga i-post ko ti panagrup-rupa na iti Facebook. Ay nawa, madi bakit? Amang ano si kati madaksan na ipos mo tirupa na. Awan bibiyang ko. Isupay lang tinakarit nga agsaw. Para makita man no anya ti pagpatinggan ti kinatangsit na. Sayang lang ti oras mo dita, bakit? Anya nga ro ti aramidag nga Baybay aklatan. Nagswerten nga no agulo lima kaklatan. Basta, di ka manghipopos iti oray anya iti Facebook, bakit? Dumngag kamot Ay nawaw. Anya ti sangsangitam, Hazel anak kao. Istoryahan na kanumot ni Pia ka nagiti kalugaran tayo. Anya? Linuluko ka no ti aramid ko, nanang. Hindi anya kano abakagapo nga ibagana ti kasta. Impilit na mo't ngamin. Ngayon balas ko iti sabali abote ti karga ti bangbanglo ala ko na. Para di tabang-bang lulaan. Mapan nakakit din ni Marmarites. Nang, tulungan na kumaa. Mabayin ako na rumarga po iti naramid na. Katawaan dagdag iti tao nanang. Para bang lulaan kun kunada pa yan. Aguray day tapia. Mapantay dya balay da. Kaano nga ron, nanang? Inton madamdamamot lang. Jak magustuhan ti inaramid mo iti anak ko si Kapia. Ay nawaw, awan ti amok abasol ko kani Hazel nga anak yo, Auntie Berta. Is-istoryaam ka no, ti may papan iti lakom abang banglaw nga insublina. No may papan iti day tabanag. Wen, inistorya ka, tanasakit tinakam ko iti inaramid na. Linukunak ti anak yo, Auntie. Imbalas na ti karga ti bangbanglo, iso abo ti langan ti insublina kanyak. An-anwan na kumangay magtabang banglaw, kadi na nga rod magustuhan ti angot ti lakaw, iso nga insublina.
Sakbaya makibiyang kayo iti parikot mi. Amon niyo pa no anya tipod no anti. Di yung amin kanunungan ti dakas nga aramid ti anak yo. Siga pa'y laang ti kasta ti panagsasauna ita. Naturad ka. Sigay, iti barangay hall ti pagsasangwan tayaw. Panag ko nam nanang. Nagbutang nga ta ni Pia, iti imbagang kinkwana. Siguro Anya nga ro ti plano yung nanang. Ituloy tayo kaday ti agpabarangay. Wan, naskan nga ikan tayo iti leksyon dagiti negosyante analaing amang ibabaen iti customer da. Agyaman ako unay ana nang. Ay, sikakit di, mat. Siyempre, to the rescue act, tasyak ti inam. Tulungan ka, anak ko. Ibagak to ka ni Kapitana, asaan ka makapangpangan. Gapo iti inaramid na, tapno na pigsa ti laban tayaw. Ada ipabarangay ko, Kapitana. Asino, Nana Berta? Dayjay apia. Defamation ti inaramid na iti anak ko. Indown na ti reputasyon ni Hazel nga anak ko. Gapulaang iti bangbanglaw, Kapitana. Anya? Nagadaw nga istorya na iti kalugaran tayaw. Mais-stressan ti anak ko. Gapo iti kasdyan nga inaramid na. Santo pa yun ang makapangpangan ti anak ko. Anya ti kayat asawan na itaw, Hazel. Tatang? Bang lumat, tinaikargay ti buti ang nakitak iti silid mo. Ay naman, mudo yun dito, tatang. Apay kibibiyangan niyo ay dagiti gamit ka? Na ito'y kaday ti bangbanglaw, ako nada nga imbalis mo iti sabali abutay. Ay, saan tatang? Ibagam ti pudnaw, wano ipakitak da ito'y abutay kan Pia. Tatang? Ammo kaon ti sumbat ti saludsod kao. Da ito'y abutay ti mang panagnag, apudnaw ti ibagbagan ni Pia. Imbalis mo iti sabali abutay ti bangbanglo alako na. Sinuswitek ti kasta nga aramay. Nagreklamo ka numad daan ti Berta di ta barangay hall. Di nasayaat. Tapno mapabainan matlaang dagiti taong alinuloko ti aramid na. To the rescue kanumat ni Auntie Berta nga oray basol ti anak na. Kaano nga agsasarita tayo? Numawayaan ka ni Kapitana. Anda ngamin si Minarda. Saan ang makapangpangan ni Hazel iti naramid ni Pia? Kung nakanumot niya ang Tiberta ka ni Kapitana. Sana makapangpangan? Kasjay ayat, sana makapangpangan? Para 350 pesos lang. Ay nalakay, saan alaang ta 350 pesos adayta? Tijak pa'y kayat, kanunungan ngamin ni Auntie Berta ti dakas nga aramid ti anak na. Imbis abagbagaan na kuma. Amupay kadakwada. Nasaya at magtanagawid ka si Kaberta. Apay ka day lakay. Makitkitam na ito'y abutay. Apay day ta. Na ito'y abutay, tinangibalisan ni Hazel iti bangbanglaw alako ni Pia. Anya? Umasidag ka, taangutam. Tapno di mo ibaga nga agul, ulbudak. Ay dawaw, imposible day ta, lakay. Kasano nga imposible kat napanagnikak nga rudan. Amok ti angot ti bangbanglo aginatang na kanipiya. No kasta. Anya nga ita, nakababain kayaw nga agina. Sapay nagreklamo ka kan Kapitana. Ita, rimwar ti pudnaw. Ti anak ta talaga ti nakabasaol. Kasado pa yun day talakay. Awadan nakababain kayo nga agina. No apay nga may nakanunungam ti aramid ti anak ta. Imbes si kakuma ti numero 1 amang disiplina ken kuana. Saan kayo kani abise, Kapitana? Kaya't kayo kumaama kasarita. Maipapanitian niya, Tata Arturo. May papaniti tao ngayon pabarangay ti asawa, Kapitana. Oh, inton Sabado, tinagtutulagan mi a pagsasangwan da, Tata. Di yun sayangan ti oras yo iti day ta reklama o Kapitana. Ay dawaw, apay mo, Tata. Basol ti anak ko no apay ana ibabain. Pudno ti ibagbaga ni Pia. Imbales na ti bangbanglaw aginatang na.
Anya? Dahil tatipuno, kapitana. Oh, dahil to'y abutay ti imang panagnak apuno ti ibagbagak. Adaman ti kayat ko asaludsudan kada kayo, tata. Pudno ka di asaan makapangpangan ni Hazel, iti inarabid ni Pia. Ay nawaw, saan ang makapangpangan kunayaw? Kat nurawot na dya ataaw. Ayan nga, dagiti nagreklamo, kapitana. Saanan nga umay dagi jay? Ay nawaw, kunak man no itati schedule mi ngagsasarita, kapitana. Saanan na matuloy? Imay ni Tata Arturo dito'y barangay hall idi Kalman. At dati ebidensya na, apudno tiatap mo. Inbalas ni Hazel ti bangbanglo, isuabo ti laeng tinaysubli na ken ka. Kunak tumet. Urayom, sigurado mapanday jayan yo. Siyak pa'y laang ti pagbalinan da nga ulbod. Anya nga ita, rimwar matlaang ti pudno. Pia, isublik ti 350 a kwartam. Siyak, tinagkamali. Ay nawaw, imbag man ta inaklon mo matlaang ti aramid mo nga iliblibak mo. Sorry Sapay la ko mata, mapakawan na. Mapakawan ka? Ngamjak to pulos malipatan ti inaramid mo. Sakit ti ulo ti impay mo kanyak. Mabit lang, urayam ti bote nga insublim. Ay, saanan? Alaam, tapno awan mo't may bagbagam kanyak. Ang mga nujak amukot may pabaranggayak manandita. Ay, nawaw! Ditay agbalin a konsentidor. Sakbay nga agsao tayo, amuan tayo pa'y ti pudno a napasamak. Katnuman pa'y ti anak tayo ti ayan ti parikot, disiplinaan tayo ida, tapno mailintag ti bidot nga aramid da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.